Kagiso Makhonya Arborefa Thando Nzanzeka Mahlangu Mutisamoreki Letsego Mutitsi gore ba go tsamaisa jalo trainer ya Stepback ka ko bokoni bophirima bo botlotla re buka ntšha e tle go kwadiwa ba tle ba re ke moseko jaaka Pikoko e bile le mebala e mentle ba re ke o tla ipontshang ga rako pele Atisa Mpatsi a gonna jalo karolo ya ntlha motshameko ya betswela pele ka tsela e ntseng jana Chiefs amogela Charles Kapasa o gorogile re bone motho e phola la bofatshe sentle a ye gope service the box sireletsa ko morago motho o phasitse bona a ka mogata a ba sireletsa eba re goga a ba tlola ba tsa ko morago Brendan Peterson Khati Mogate a ba sireletsa captain e be pero motona ka go borago go tswa teng ke moswara ka go Coleridge o da bo tlhalosa setse re bone Tiboga Palebala Kele we phasitse o ka lebata re bone we robetse bona Matshitsi service the box motho ba goroga bona Matshitsi baba ya kantseleto do or die Sanawani Amakarinao baba ya Katpila FNP Stadium oh ke tla ke re ga e tshwara Futo Pilagasi e ka re motho a retsa Qatar Atlantic Qatar annual mo dance ina le ditse di se kara ka sepe bona Matshitsi Monyane service the box Tanki ke a leboga Shabalala ga bofatshe sale ga ye gope e be tswa ka Tamati Soso ga ye gope bonatla go ga le khakala e be feta soletse Thibedi ora rotsenya letsogo bo emerenya dikuku Kukia ya be feta soletse Obrigado. Cheguei passando dele para Igodaro. Washia. Vai para Igodaro. Oh, Igodaro. Intubeli teganje Igodaro. Cheguei passando para Yato Vilagazi Mbogeli. Akasibhekele phela ke wezi forward run ke Igodaro. Iphola ke yaluwina sithele ngamanzi Igodaro beke phansi ball ufaka left lapha. Usele phansi manje kongiba unethuba lonke Igodaro olokuthi ibhola ucabanga Obrigado Winika ovale pike uMonyane Obrigado benze khotho bana ke uMonyane duo die unethuba lokukhathela ke uChene unethuba lokukhathela ke uChene uthola ngapha ke uVelepai nansi ke ngozi Velepai Velemani yamadoda corner kick. Ayesthat. Emva kwemzuzu engamashumi amahlanu. Kaizer Chiefs 1. Orbit College not. Ayile cross ka Velepai. Saba uze Pedro sebenza lapha inako Madiba. Ethi ke libeka phakathi phela lapha inako Monyane. Bege Obrigado shala phake akuswinga Inako Vilakazi Boy phakamisa ke Vilakazi ngamakhanda ngaleke thuba awu madoda kokhe kubambe ayeka madoda Inake lapha ke uNkomo Kori boy elvimba lapha ke uNkomo ugoalkeeper ke uboy elvimba ngapha yenako umthetho Cele uthola ke Igodaro awu umculo ngamakhosi madoda Velepai uthola phake Obrigado nansi ke ingozi kwethina manje Obrigado ushake step over Obrigado naleke thuba yewena
lavundla nabuza amabala lapha ke ibhola ke elawo amakhosi corner kick eyesine yamakhosi Sveba kena ke Obrigado sake step over kena ke uMadiba uyamshiya ke uMadiba Obrigado goalkeeper sebenza ke lapha yena kuNkomo sebenza ngempela lapha ke goalkeeper ke uNkomo Sibheke amakhosi cela Ndosi cela uyawasaka amadoda Ndosi amadoda akho hey umuthi umnyakazo lapha ke wakhe ke ucela mbukeli Ay umuthi ke umnyakazo lapha ke wakhe ke ucela ethi ke ufuna ke thola ke igoli lakhe lokuqala ke kumakhosi 28 games akaskora ke negoli elilodwa lapha ke ucela kuyona ke Kaizer Chiefs ke uThibedi phasa kamnandi ke uThibedi Wagaba Sibeke Wagaba nathi ke manje ithuba ke ila football vimba Salek bemvimba ke Salek sebenza ngapha ke Philippi Thibedi unethuba lokukhathela ke uThibedi la sebenza ugoalkeeper uyakhathela ngempela lapha yena ke uThibedi so kwesibili manje ke uThibedi ebuza ke imibuzo lapha ke uPeterson ugoalkeeper ke wamakhosi lapho belinzima mbukele ngoba ke libhamba nje phambi kwakhe ugoalkeeper ke yena ke lapha ke Peterson leader u2 sihamba ke isikhathi sibheka manje ke nala ke thola amakhosi ke umthetho zama ukushaya ke umthetho nala ke thiba namo Khisimusi nala ke thiba lakhe Shabana Chomiyama hey legends amakhosi ajabulile Kaizer Chiefs 2 Orbit College not Mdu Shabalala 2 Orbit College not asazke noma ke amaphuzu amathathu ayasala ke la eNatural makamba kanje njengoba phayina ko Obrigado ube nenhlanhla Obrigado ibhoke walibona lapha ke Mdu walibeka phakathi eshaya igoli lesibili ilawo ke lapha ke amakhosi iyawo ke amakhosi sibheka ke ibhola ke kuni kwenza ke iphuthe emuva lana ke thiba ke lapha ke nala ke thuba ke thinazo bevimba ke ibhola yena ke uMakhithi cross ithola ngapha ke Philippi elesibili lapha yena ke uLukhele bheka le cross imbukeli waphakama ke uLukhele aza khalise emva kwakhe ugoalkeeper banathemba manje ukuthi bangathi babuye emdlalweni njengoba lapha yena uLukhele eshaya igoli lakhe elesibili lapha ke kuyona ke mbukeli iOrbit College waskora igoli lakhe lokuqala ngenkathi beshaya phake yona ke iTS Gala Odi noSolomons Shabalala nake thiba amakhosi manje Obrigado ingwema yento elithi ibhola mbukeli walitremba nje ibhola waliphasa nje inethi Obrigado elithi ke ibhola ke lawo lapha ke amakhosi wazithela ngamanzi azange atatazela phayina ipass ekamdu uyalitreba ibhola uyaliphasa inethi azange afuna ukushaya ishota kaMabhilidi walikhemba nje inethi walithinta nje ibhola ke uNkomo la yokhala enethi hayi lapha kube skora ngempela ke lapha yena ke uVilakazi mbukeli so ke sibheke mbukeli ke imidlalo ke elandelayo yana maqembu ke omabili amakhosi bakushilo ke nge-22 bale leko laseyijiba ke imidlalo yake iConfed ni-Al Masry
ukuthi-ke asibhele banana kethu manje Wakaba usebenza ugoalkeeper Wakaba hayibo nalike ithuba lokukhela usebenza ugoalkeeper hayi kasuka ingozi yakhe hey inaka ibuzayo lapha yona-ke mbukeli i-Orbit College hayi kodwa wasebenza ugoalkeeper lapha inaka uPeterson corner kick naka ibhola ethibe linikeze-ke sibhebake lapho-ke naka ithuba ke-Tinathi Da Silva goal kick njengobona-ke lapha-ke umfana omncane ukuthi awu uyabona-ke ibhola Sirinho Malake ithuba bathola igoli lesine Sirinho yaphasa noma wenze njani Malake ithuba ke-Tinathi hayibo no shame unholy form ushaya igoli lakhe lesine yena-ke bheke uDa Silva uyadansa usuyakwazi ukudansa Kaizer Chiefs 4 hayi ziyabanetha ngempela-ke manje lapha-ke ibhola-ke eza lapha-ke uSerino uyambona-ke uMdu uyabona kodwa zange ibe first touch yakhe wathi ngibonwa yini lapha yena-ke mbukeli yena-ke laphana-ke uDa Silva Phakamisa-ke bafuna lapha-ke Solomons funa ushaya igoli esitani manje-ke lapha-ke amakhosi Solomons madoda Da Silva lapha-ke nangesifuba uyaliphusha nje likhale nethini ushaya igoli number 5 yeKaizer Chiefs ushaya igoli number 5 yakho Da Silva hayi liyakhosi beyinhle mbukeli lana lebhola-ke lapha-ke amakhosi ajabulile 4 amakhosi 1 yona-ke phake college wathi-ke unompempe lapha-ke uphela kanjalo kwemdalo-ke mbukeli la FNB Stadium Kaizer Chiefs 4 Orbit College 1 njengobona-ke lapha-ke amagoli yona-ke lapha-ke uMdu elinye-ke uVilakazi amabili uMdu elinye lapha-ke yona futhi-ke lapha-ke uDa Silva osuke lapha-ke ebhentshini